الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'arif Allah ayat mana kebegantan sabandingan nagyang kutu mga rukun o kapamuasa ma'arif Allah. So ang buso kapamuasa ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na adna mga rukun yan kailangan na mapadalamon ka upa maka diyo na mapadalam na di kebetulan sa miyasak agyang kutu puasa o manusia ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Lagid mambuusan bayang ma'arif Allah o diyon mapadalam agyang kutu mga rukun yan ma'arif Allah na di kesak o babetui sa sambayang ikaswat Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto na yung mga rukun kapamuasa ma'arif Allah. Pagka na yung rukun kapamuasa nagyang kutu kapaniat ma'arif Allah. Kapaniat o manusia sa skanyan na puasa skanyan ma'arif Allah. Anda kaid nagyang kutu kapaniat yan. Kailangan nagyang kutu na kapaniat yan na maadin si ko kagagawi o di na maadin si ko dapan kau maagyang kutu waktu subuh o di na fajr ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Meteru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan la sawma liman lam yubayit as-siyama min al-lail. Tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam da puasa utau ada maka peniat sa kapupuasan yan si ko kagagawi ma'arif Allah. Si ko pada hadis na yakatiron Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan na man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Sa natigyan sa tawa dan yan matigas ko puso yan. Udi na pamikiran yan nagyang kutuan niat sa kapuasa si ko unaampan uda kau maagyang kutu fajr udi na subuh na fala siyamalah na da puasa niya na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ka na panakapniat si ko kapamuasa na uman gawi na kailangan na di makapniat ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala sa kapusa o manusia ma'arif Allah. Kagia umani salungan puasa nagyuto na simbo to sa timana simba. Nasukman so kapusa ko pedagawi na salakop mano to simba. Iti sabab kailangan na maadin agyang ko to adi kapaniat ko uman gawi si ko Ramadan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko di kapamuasa ko Ramadan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ma'arif Allah. Na kailangan pan nagyang kutuwa niat o manusia sa dinyan di kapamuasa na kailangan adinian maputol si sagyang kutu adinian di kapamuasa maana si sagyang kutu kaya umagyang kutu waktu fajr taman din sa kasadepo alungan ma'arif Allah pagagawi ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya upa makaputulan yan ma'arif Allah na miya putol lagi ang kutuwa isa aro kuno kapamuasa na di kesak agyang kutuwa puasa uri penuh manusia ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Antara yo kita kaputulan ma'arif Allah gyang kutuwa kapaniat o manusia saskan yan na bukas kanyan ma'arif Allah. Metal niya nagyang kutuwa puasa niyan. Lagi diyan na upa makaso manusia na si kukya kiyautunian na alungan ma'arif Allah. So tawa di mamuasa na si kukautunya na alungan ma'arif Allah na gumidam sa gutom na miya pikir yang bedin miya peniat yang bedin batalnya nagyang kutuwa puasan yan na miya ngilay sa panganan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Na sagyang kutuwa kaya pangilay niya sa panganan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na malagi du makatuon sa panganan kenian anta kad da amatuunian ma'arif Allah na sagyang kutu kaya paniat yan sambatal niya nagyang kutu puasan yan na miya batal lagyang kutuan niat yan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala
na di kesa kagyang kutua puasa niyan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kutua kaya putulan yan sagyang kutua rukun o kapamuasa mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Subman so kapamuasa sa sunnah na miapa kaip man nagyang kutua kapaniat sa aya kaad nagyang kutuan niat na si iku daw mahurip Allah amay ko sa manusia na yang gelubekyan na pagkabatal ko puasa ipuon sa gyang kutua kaya sebang upajir maana asubu taman sa gyang kutua oras sa kaya paniatian mahurip Allah. Lagi miya kaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kasud ko Aisha radhiyallahu anha daw mahurip Allah na minisa sa kinian mahurip Allah panganangkan na aya ini sebaguno Aisyah radhiyallahu anha na tigyan na daat tigyan na panganangkan tigyan na ubang akakan mahurip Allah na tunay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na fa inni idan saim upama kagina na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buah akakan na iman tu tigyan na pupuasa ko benatigan mi puasa ko benatigan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua rukun o kapamuasa nagyang ko to kita palakan ko pumakabatal ko puasa lagi dukakan kainom kabibangunan sa walay nagususala ko san mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ipon sagyang ko to waktu kasbang kauma o waktu asubu taman din ko kagagawi kasadupo alungan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala taman din sagyang ko to kasadupo alungan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pitaru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Kangkan watiku Allah subhanahu wa ta'ala naguinom kanu tama na tigyan sa makarayagar kanu agyang kuto kasbang agyang kuto fajr maana akaw waktu asubu mahurip Allah subhanahu wa ta'ala thumma atimmu siyama ila al-layl oriani anati Allah subhanahu wa ta'ala na kompleto niyo tataros niyo nagyang kuto niyo di kapamuasa mahurip Allah itatapilak niyo kukakan agu kapanganangkan kapahinginuman tama na tigyan sa kaumapman nagyang kuto kagagawi akasadepo alungan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kangkan wa tigyan naguinom kano tama na tigyan sa maumah agyang kuto waktu apajar sa andan ni kaumanian na tapalak niyo sukakan nagukainom mahurip Allah nagusungan insan na pumakabatal ko puasa thumma atimmus siyam ilal layl orian yan na kumpletuan niyo agyang kuto diniyo di kapamuasa sa taman na tigyan sa maumah agyang kuto kagagawi agi ito so kasadupo alungan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yinan mga rukun o kapamuasa mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nairon ito nagyang kutuwa kapaniat mahurip Allah maad nagyang kutuwa kapaniat kuunaan pan uda kauma agyang kutu waktu fajr subuh mahurip Allah. Kedua nagyang kutu kita palakan kiganakan kokakan nagukainom nagusu kami bangunan sa walay nagusto pada pumakabatal ko puasa sa ipon sa gyang kuto kasbang kauma agyang kuto waktu fajr ulina subuh sa taman din sa kasadepo alungan akaw mo kagagawi mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Pasin tuwi sa diyan ka, kapkan ganyan ko suara ko, sumbatan tanong buko mga pdauras mahurip Allah subhanahu wa ta'ala.